Njoko fogole internet ke investima no kino kin me refona saxle refona kam saxle wala gila sax njokano njala paax na yono yon na fa ina site internet fe yon fa Thior Production TV te fodna caméra fe pok no Elhadji Sène no micro le émission njom ñala da ko num to hideti fientana nun les anciens gloires sop kaden ciate den parfois itam nget ma anoy wax deug yalla amboka tiro ha amboka yamboka fap xay koy tembe émission njom ñala xena sati final len bul jamme o layna bul jamme koy i gon la rek mi gon la ana ado ka gon te def an nga sobil Ibou Ndiaye tan xoytu a xewid émission njom ñala déplacer it a sobil men champion ka sobil na Ibou Ndiaye na besse yamo katam yal fam bi na hengok no saxo jannon o xey no talbe yar yal fam bi na hengok no saxo ñamak Omar Sarr o layno lay bul jamme la Omar Sarr layno lay mbam a hengok no saxo ñamak kono fogole internet ke image ken bug ina lamtan ancien gloire ken bug ina lamtan xam na njegit inshallah rabbi ndax ku fodna ayob ko da fiyangan inshallah tamba amir Thior a jasno sate fe Thior indok kam sate fe sobi ko anote def ndesan wiine sobi xarit ke nday tam basino bi émission kino non te def ancien gloire ke yamo katam talbe Omar Sarr kam mi anote def ndesan sa def mbul jamme kon Thior na imbika rek indok kam sate fe ndokam bine tamba amir inshallah rabbi jokanyal internet ke hino jokano njala paax bato mbas non hak sako wax na nun rek njego dayo mak na yonen yon fa site internet fe yon fa Thior Production TV te fodno camera fe o pok no Elhadji Sène fodno micro le émission njom ñal te fienta nun rek bato num toyet na sate fe mbul jamme ati ñi andone agar amen deti le grand champion ngasobil Ibou Ndiaye xay bato num toyet mon koy na bessa mak fa andone wax technicien ancien guard ngoytu nda tembe koy men champion ka ngatna fambine o hedni jasno tina lamto guna comme internet ke nu lamtogun émission talbe roga fiya comme ne xaye et Thior a déplacer it a sobi champion ke yakarami inshallah ne mbika rek i mbasin ko te présenter ba pare a simini anoto fogole a simini ngenta na simini internet ke bo pare koy i sogo ngar koy anoto def et lamit ne fi jar talbe avant i njom kam njom et après njom njoko talbe ala ima sen simna non njokano na njel njabal na paax dafet lo ha émission fe aussi to contana non waaw yakarame talbe xayar e refa bes fa andone wax deug yalla mayu a soxla an mayu lam togan itam ndax leyle ko bug tik aussi e fe fadange wage jeg nda koy ke andone ten def wax deug yalla ke taxna wiine a soxla in jar jaro amos a jag a felite fadna a waseli tam andone roga fanga kon ke xay koy vraiment yakarame i mbugo ngar koy talbe fi xoxum jar jarum avant talbe ma fe roko kam njomne talbe fogama jega ma andone a berama o tene fa jang alquran wala bok arab wala bok français wala bok talbe gay ka gay wala talbe fal ka fal tam talbe beru avanté ma frère la i contana la mitne a pa e a cankoy rog moju bajur inam bugan ana inda inde fe wina roga don na pour injang mi bekem dara jotana ma jotane xores bekem école arabe aussi jotana ma jotane xores fa pes la fe gumi mbal ref mbinna e bo yeroga fina itam injoma garka fi mages fa pes rek it binna e kam ni ka andona ndeysaan i anda e banong nem te berna ndeysaan rok sot ane magate no wolo cangale
e te to papa le ko warno lafa talbe i ngarno ke ten fallu i njomne o leyna famille sate cosano o leyna famille tam ande ada ref maga leyna famille tam ande e i njom maga wasi mbax avant talbe mafir kel talbe i mbaga an mi ando naye ten i njomne gartun na faap fe yo i lam wala tokor ka wala talbe a jeg champion ka netali egena kam com jar famille talbe opposé o taga roga cin don tema africain wala talbe a soɓa soɓ maak a jega maak wa fog fap wala va def naye fap wa mbi'ina njom talbe ɓeer kaga bo kaɓe kene njom kaga i mbug anit no ando ten jar fe ref kontanam lamit ne alaji lamit ne jeg solo lool kaga itam a jega ka i mbaag na ley ten sax nda a neewa a maya ke i adoxit ka ten refe o sereer sax fata leyeli gon le a bindange a masele o sereer rek i njom lamo parce que o nananga ne nu leytani ndiiki mbayanga gima ye njom sereer jegun kon donc a waage leye o sereer nu xaga una o ref ka champion ref kiro champion waga ɓeer njom a refanga to i njaɓal ley ndigil rek to roga tax jege sereer oxe rimena bo a maak to raap te njom o ref ka champion ref kiro champion ɗikanderum ka ten refe mi a neewa a maya wax deg i mbin in rime marim soɓ maaga wa nana a kon den njom rimel itam refo ndeɓ affaire i njom a rokaam lool roya took den roya tookin lakas kon donc i njom retanga bo as tuut fi'in teen jombul o kiin a waaga lay a refeer na i lam sax fo o yeen ceereer ne ten taxu mais kam i njom ne daal tokor wala fap daal refe maaga lamtan o kiin a waagano assurer sax nda o kiin a waagano ñako assurer mais i ndoon kan ten ref reke o seereer daal a refanga maaf rel c'est normal pour wo fo xoɓof wara waago o fi njom surtout sate faga i parce que i mbin in i soɓa soɓ maaga pir am pagay mi jegaam kelfa ka maaf rena babu nen ne fe ando naye ten reɗ'u o maag ya mukatamin kelfa esa reɗ'u fi'a njom to mbin na maaga andongen den defi mbin ye esin mbin masa to i soɓa soɓ pir mbin in wax deg a neewa a maya i soɓa pir mbin in parce que a jega xe den leeg na Mady Guedie xaaga roog moƴo andis sax fo ten leereer to maaga i soɓu Boubacar Goumbo yin Sékou Diouf in to Youssoufa yin maag in fop a mbiya même fape sax a fi'a njom i ndax findanum koy nagano toña ye waag e njom nda fi'a njom ndeysaan talbe i mbag an we ndimuna fo o timelum mi rik ndimaxam min refo Tabor rik we ndimaxama aussi xaale ndimu den ye es sañanema ndimin aha wa kon talbe ino rik we ndimun coor rimu talbe aha coor rimaxam aha voilà a ciñi ando naye ndeysaan i nana kaga te ref ka felna ka mosna ka jagna i ngar koy no ke ando naye ten ref saate fe o refo ndeɓandong raplo xa njom jamano faga est ce que a jeg a génération fa ando naye no saate fa deɓandong to fa den kam ke raploxa den itam ndaploxoga boy ando naye koy roga no ke ando naye o ten faduna doom adama fe bo te inoka am pagay wax deg a refanga no saax xaaga contanam maaga parce que o layanga to roga tax i mal nu xaaga ona a mbiya mbi'i njom wala quelques personnes o yaaloxe tanna den de mbiya i njom bo jamano te jeg we dendet ken taxu i njom oxe roga falna te ref mbir a waaga o manooxa ten ref mbir nda itam a jeg we mbi'una mbir rek a ɗeetanga na jamano ye i njema i njom xaye mi xa diƴan am oxe ando naye ye i njema njom xaye première i njom ne i mbiyanena fa mbind ndona nel Gorolia oxe na maaf ke lado a jegi saafule oxe na maaf ka ɓis Gorolia fe fa sukurum lal angam oxe maaf axama xaye na bes faaga leyke ga leye a waage jeg to mi xo xuptina o kiina wageroma ley to o ɗeetanga na faaga heure na feke heure i leyata xaye o xaaga leyoma ye ɓeera njom jaɓkino aya mukatamin faabi faaga no a bo a xooyel faabi a qoƴ Lamine Dove Diopazeni Alaye Fodé Dundong saate fa tout i mbogit na génération ino in deno in tout i mbiyega mbi njom naga ando naye o maag in Youssoufa ten fiyegun besa fad anga rek te jik Gorolia saafu tout a ɓisid na penc fe ando naye men maak we moofa rien que a deki anda cosaan pour itam nu xa i mbiya na refeer na ne fogeer na njom maak we mbago la ine reftege nen neke yo kon jegam ten seede ka ando naye jombul an nanangan xana mbaga mo ndikortike ten ne pour a leye ndigilo wala refe ndigil aha parce que na jamano fagan no a ino xa mi fo xoɓes fiya keke kiina a fiya manam neno refo maaf relo xa ando naye i njom felom rek o inoxit na ando naye foge njom
fapes inoxu kami wiine a leyame geeki jane ne saaga na fi wiine o jane ndikin teta sokin i kon anda ye kaga tax o bede ɓisida in bo kami maak we pour maak we mbago lala in ne andoona ye neke yo ne refeer na teen i mbatnel ta joko njal ni andoona ye ndeysaan i anda débutement fe anda itam wete retina a layo andoona ye wax dëgg yàlla taw wax dëgg yàlla kaga teganoge no ke andoona ten falu njom ne Gloria fa koy yakarame Sadio a siɓit de Gloria fe amana we andoona ye den njeg'un nda ino yeke moom premier tirage ma fe voilà te ref ka andoona ye wax dëgg yàlla fop a yakamte an i ngar koy no ke andoona ye ten ref génération fe i leelanu bo pare kam famine o leyna famine aussi o lay yamu katam o leyna famine aussi fogaame o lay talbe waaw talbe fa yamu katam den a njopir na ci wala boog a de jeg xa doxna avant wala boog den yoonu ke andoona ye wàllu njom débutement fe lay maaga rafetlu oxanum trop parce que digante is fa yamu itam roog moƴu falle'um sax a fela pour te leyel neke nda a waago fi'ooxe maak we la manam a xuɓandaqeeñ parce que yamu ten maaga xam xa yeng wax dëgg nda a yifisan naxangiram yamu a ref oxa andoona ye a maaga in ta a fi'ooxeen de la comme xiibon i ngar yoon fo ten rek ndet ngupin magnel ngupin doole mais i ndoka sax o kiin a waaga lay ke i mbaagna o mbi'a a waagano fi'a nda nu xa i peser am a waagano ñak o xatil to a maaga in mais ten itam te ref o koori jom o koor o ɓellu koor o ñofu i ndok kam i njom mbi'an te re'eer itam oxu kam i njom a fi'an nda anda o manam weeke rooga siwanda kon den départ to mujkeer weeke rooga a cunka bo na digante te yoɗa kon den to te mujka a jeg we andoona ye itam rooga yoɗa kon den bo 20 fa rek a ret ka ret ino koy i ndokandok kamin tiye xëyna xaƴa i ndeɓandong in i soowle talbe nda i mbaage teen dara i adoxa yaam in kam sport fe mbuud ka ma andoona ye sax xana ndefa xana maafrel nda amana wiin we mbooge ino adooxu den njom i nda ino in deno in den maagu in anda ko xe maagoma nu mbi'a leŋ wo jaɓ o payoxa wala saɗik xooxof o ten ɓisom o payoxa ten o nano ndigalum wala fitum a damin wala ñako daawum parce que moyen na ute ir na jamano fe njema kaga wax deg car masa Allah yaga fa peson dem nu xa deɓandong na maaga to wane iro waaga ref oxa xamadi na parce que yaga dara manquer e mbinna i kon donc xupanga yamu liberté pour o reta refe pour adooxin njom i nan départ ke yo to o tanes a ref fapiyamo roog moƴu yamu in den def doole i kon donc comme yamu in den def doole o ndeɓatelanga gestu oxe ino ndef doole im mbajur in a jega ke andoona ye we no top we no top kaga taxu bo a maya ke i mbiyeeg na a waagano fi'ir fa in a firegaan fa in mais a njeg ne o kiin a waaguna layit o woktax a qoox ina taxna i mbi'an no saɗik qoox in koy nda refe pour nena manam moyen fa ɗomu i ken taxu daal foog me a jega jaak we andoona ye a mbooga ino adooxun njom nda i aduran njom parce que njumange en 94 yaga o Salulu ino Banjul to ino in deno in ndeeɗu Banjul bo calel ka jegna te a saxitna a ɓaatoox i suk ne ɓaatide nan calel ke den mbod utaga ndet Salulu roga seede a fot le rawaxamo seede ndeysaan voilà roog i andoona yee koy ndeysaan i nana ke andoona yee ten ref san témoignage mosu fente le nene ten fi'aam o katam i ngar koy no ke andoona yee ten ref i mbir avant ndax léeg-léeg o dentima andoona yee saate fe mbi'a xaxe saate fe ndama xaxe saate fe njaɓa xaxe léeg-léeg aussi jeg wa njaɓna a and mais a jeg wa andoona yee njaɓa xaxe yaam ye andoona yee waaja talbe di moy si andoona yee we waaja njom ne koy nam fesoor fa kilifa fe nam fesoor fa yaa fe ndax léeg-léeg ku na maafir ke lo faɓi faap fe bug wala te fañ léeg-léeg aussi yaay fi a jëf ko ando njëba diggante faaga est-ce que a jeg ana talbe waaw sa xaaga lay rafetlu oxam maaga pour o tontu ox maaga parce que mi fogaam me départ na affaire njom rek bugan ni xooxes waajur fe itam o caajal la ref o and na teen tig o andir na teen tig waagaam o lay teen o ndik a maya me maaf re na mbinna waajur se jaɓaan nda mi feeke sax faapes jombul a buga victoires nda ɗeetaxam a ɗeet bo a ando xe refma bo bug e i njomes ye'es aussi bug e i njomes fañiran nda bug iran ke fi'una ten refe a jeg ma o ɓiya tolloora
walla jeg ka nano ɓi